Son famille raison de rodon chotel ibata khamazani deute que l'on helou. Non ma yagalou hua non ne salaza le cour mi yeu que l'on de come en tau gako de biome que l'on sala poga khalani gatu ho Yesu kali la kwe hula mola nyani gatu lem tau ji piuma. Yogana luang jo ayani yogana luang tachapuma ino ana ko sibala sinyi no me ino adutiko lue ga yugo gadu ga kokoma ma umji ga le ma ino adutiko lue ga yugo gadu sedo thau jalia da luka smuyo hu ni chesum yoza sumchin yone uchesum ko ni me hulue bo thau me yo hai je mu cho ha ni gang ho Yesu ne ta se le shoge me udu khum le khu jo duan le kenge Yesu la ya hui ta the me yo hai je mbang cho ha hui ni gang ho ayo ama photi ga acha photi ga le la ya hui ta the me Yesu adao ayo mang iba phieneo Ajimine ena ayoma ne mujion ayoma masinya ayoma shetachao Yesu metu bigu me choha ni huiga yo holunge yuda choha aya chude Yesu naga ayo achon kha ho me ayo mi yene chedo ga le khali nguna yo ha kha kholu yede kho ayon yebo selue eni ga me ayoma ayo joka leo chemyo ni ge agaja u chineo no yuda cho ha som phangna yo ha kha kho tho ayo khwita helue bomyong thau me choha huga yuda choha sampame huiga bita the thau choha yo hai khwe thiga Yesu yebo selue no khali manglo yo ha kha kho nganyang kho kha khune lao tho kho ayo cho huiga ayon deo no miyon magunyalo no ge ayo lue bi se gadu bidate thau choha manguthelo anya umbang mine o ge loe yada lu ma kho choha huga tije umbang thau ma ya khwina ayo Yesu no sompha loe zalinge ngang thange ne la Yesu ayong enel ino no ngane baladi suon ya jote ale nga no majoni ma ayani do na she Leo plus leko twatia jome aywa we chewe ho byong Eastern Oregon ta soyon wen ping zo yao me ti he we ya sum che ho zenge chang shwe wo zo na leo phu zalani da kho ye ga ye me ana si che we ho khola nge jo ta shoi khwe mo pha wo po yo ma zo ji ma ji ya de pha zo po yo ayo zion ma ji ga de pha lu yo me adu gomya ga li on do me adu ma ji ya ga de la khwe nga le mia le ma ya ho ya nyao khwe na ma che hu gun long sa la pho nu che phai ge ga ko ma nu che ya hu lue ge de ya nyao me Yesu ne la ya khwe ta bi ta se yo hai je mu so ha thi ga de le shi le khwe lue nu che mo sha la tha me sa wo liu do phe la nge ho Yesu asua nga le si leo ayone
ta mi khó cho lê mỏ lỡ mẹ Giêsu y ba mà oni ayo y ba ông gà cọ xì la nghe Giêsu nó sống phá lúa dạ lê nghe ngão thằng nghe này là Giêsu ấy hồn nếu ino nó ngà nè paradisu mỏ ya cho tè lẹ ngà nó mà gió ni eo mà mi ya cho hà giả thì gai mà bị cho ý mỏ cho mỏ giả gu mà chế pa ni cho sa do mà do ga mà ho ni agatian de lúa akha cho hà yoga na lúa khá khổ je bi ra màu mẹ nó khó bi ra màu mẹ Giêsu khá khổ gà mẹ lẹ ha gỡ gà đủ je nó thabi nói ai hứa mà chịu cả hừm lửa Giêsu nè thì có lúa mà bia ra gì để cho nơi thùng thay yo thì po sai thì po ayo đỏ lúa mẹ nó lao phane là ngà lô lẹ hồ gà đủ nhúng khó thì po phát đỏ lúa mẹ ayo anani ula mò ngà hga bi kha khổ ega akha bi kha khổ đọt chữ mẹ Shazong kuleo nga usala gabala Shazong kuleo nga unu machola chi chu ni hga nga nom do lua ma no e one nga cho ba la ga no nga gơ thua go cho đua yo nya la no nga gơ thua la sha i lua ga le a khala nga ne no jo lu mi ne no nga gơ thua nga gu je byo ji yo de yo ga na lu ya sha te a nu ma sha zon yo ga na lu bo te a e kho ni no nga ne zio thu la ma pha gu ma anani ya sha ho no nga ga thu go jo duong yo nya la no nga ga thu la sha i luang la le nga kha la nga ne no jo lu mi ne no nga ga thu nga gu ji byo ji no ngao